गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबायनो लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै हामबायनो लोगोसे आं बरायो नोंथांमोनखौ आंनि बे आईबी गस्पेल मिनिस्ट्री चेनेलाव आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। बे इम्पोर्टेन्ट भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट निउस होनो नागिरदों। बिनिखायनो बे निउसखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो बे निउसखौ नायनानै नोंथांमोना मा सानदों बेखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव। बे निउसखौ आङो मोनसे निउस चेनेलनिफ्राय आङो कालेक्शन खालामदों, फेसबुकनिफ्राय फार्स्ट निउस आसामनिफ्राय। फार्स्ट निउस आसाम होननाय मोनसे फेसबुक निउस चेनेलनिफ्राय आङो बेखौ कालेक्शन खालामदों। 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा, क्योंकि देश का भी আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্ষ্ট নিউজ আসাম আৰু মই জহিৰুল ইছলাম। ভাৰত ত্যাগ কৰিব লাগিব মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টান লোকসকলে। 2 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখৰ ভিতৰত ভাৰত ত্যাগ কৰিব লাগিব মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টান লোকসকলে। কাৰণ 2 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰা নহয়, তেন্তে এগৰাকী বাবাই আত্মহত্যা কৰিব। আৰু এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে এগৰাকী বাবা বিজেপি নেতৃত্বাধীন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আমি জনাইছো ফাৰ্ষ্ট নিউজ অসমৰ দৰ্শকক যে এইবাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মচনত দখল কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰখন হল ঠেকত পৰিছে, কিয়নো এগৰাকী বাবাই এবাৰ ধমক প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰখনক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধমক প্ৰদান কৰি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা চৰকাৰে যদি 2 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখৰ ভিতৰত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা নকৰে, তেন্তে তেখেতে আত্মহত্যা কৰিব।